proyek penguatan pelajar Pancasila dan pembagian hasil bakti sosial Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Palembang dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetap satu, berdamai dengan diri. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu. Kedengaran semua insya Allah di YouTube nanti ya. Mengawali rangkaian acara yang akan kita sajikan pada hari ini adalah sebuah doa dalam pembuka hari. Marilah kita buka rangkaian acara kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abdullah bin Umar, bahwa sesungguhnya Al-Quran mampu menjadi penyelamat ataupun penolong. Al-Quran mampu menjadi penyelamat bagi yang membaca, bagi yang dikirimkan bacaan Al-Quran itu, dan ataupun cukup bagi orang-orang yang mendengarkan saja. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan dengan khusyuk lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustadz Fikri Irawan Eskom Al-Hafiz. Al-waktu iyahu falyatafaddal maskhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahu ala rasulil karim. Sejuk ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah.